man ka sngi, man ka step. Hashwa, banyak ka phone alam ka jong pi. Usiar, ula perta shwa. Kani, kalong ka bapela, namar, wala ka beneng kadang dumru. Usiar, uperta. Kumno utip, bakasngi kalajan. Nedan pat kawai kabor, bapelong ya Menta, inwad ia kajing mayang. Apidang sobhay pibaro sa kani ka channel jing ito. Hakaba nang sedang ninyatho ia kakana. Bat hakaba kut minwad bat mentili ya kajing shisha. Nado kipor barim menchua kibriyo kingay ba usiar uperta bankot ya kasngi. Hakibabun ki culture kumha India kingay ba usiar uban panbe ya kajingdum. Hagris kingay ba upenjengay ya kimensim kibambaha. Kingay ba haba usiar uperta kajingdum kahaphet. Hatu, talong shisha kumta. Tihang ni kasdang kajing pala. Usiar, uperta, hakapor lay baji menit. Uperta, hakapor bakasni latap da kiloo. Uperta, hakajaka kabadum. Tihang ni kalong syai. Bakamday ya kasni usiar uperta. Kai kadaw. Kasayan skalalap ya kajing shisha kabapela. Usiar udan kabaji hapo kamet kajong kaba kikot ka circadian rhythm. Ka circadian rhythm kadai kajing peniat por kabadon hakamet habaro kijing tau ha ubriu ru hakimrat ru. Bat usiar ru udan ya kani ka circadian rhythm kaba pentip ba kasngi bat kamit kamut arpusaw kunta ka jing smooth ho kalawan hapo kamet kumba kibriyo kitip ya kapor ki klem ka alam kumta usiar ru utip Henry hapo kamet jongo. Henry balay usiar uperta jam. Usiar uperta panpenpau ya kajaka kajong panpeni ba uday unong yalam. Panong ya kiway pat kisiar bakani kadai kajaka kajonga. Bat usiar ubakini ningkong ulong ubaklanbor tam. Teman ka step kamday kang kajing perta ban ki Henry kalong kajing peni ya kapor. Hajapan ki scientist kilabu ya kisiar hakaway ke kamera kabodum dan jing syai dan por Henry usiar udang perta hakaju baik kapor man kasngi te ka science kala pentikana. Te kajing shisha kalong kabasok bat kabasyay. Usiar perta bankot ya kasngi. Tip lupa ya kasuny beneng. Yoi menmit. Henry ubud ya ka biology. Ubud ya kapor balathaw hakamet jong uperta ban penibor. Di usiar umlong kajing penkan mau. Henry ka science kalong. Di hakasin ka babud lada piyoi ni yo sngo ba usiar uperta kili yalade. Ki ay kibenta hakajing im kajong pi kibalasin siya da kapor kabapimla ban yoi. Subscribe ya kajing itu lada pi ya kajing shisha balaburi
Kublai Shibun.